jango si Allah we ni e jammo jere an ɗaɓɓowo mbuuɗi e yeyowo an a njulajo an a l'école jo an a fonctionnaire jo an a waɗowo honɗumen ɗum hay chômeur patanteɓe wonɓe ka suudu ñama waalo e modi yehe ñalliroyon ka cour d'appel yehe ñalliroyon ton hay so ngala golle soɗo mari golle muñe janggo yaho ñalliroyon ton andi ton o ko ɓiɗɗo goɗɗo ni no wawno wondere ko ɓiɗɗo ma o ko kotirawo goɗɗo ko moodi goɗɗo ko baaba goɗɗo c'est un frère a en autre o ko nanguira ko fimen en fop imme yahon si tawi woni ɗon suteni mo he hiɗa yiɗi goɗɗo wana ñande weeli tum hiɗa yiɗi goɗɗo wana ñande tawi ko tiragol photo ñaama hoka yaltaka télévision ji waɗa message ji waɗa pancarte ji waɗa photo ji par ce que mi remarque enen hiɗa yiɗi ɗum surtout enen fulɓe ɓen ko yiɗuɗen photo e vidéo wadde ka Facebook ɗo walline hara ko cérémonie woy koye alana wonana hara on ne passe même pas par l' essentiel ka yiɗa ɗiɗo toto moɓodiri ɗo woɓe wi ko ONG ma ko association ma ko parti politique ma ko mouvement de soutien ko yahugol moɓodira waɗa pénale tiro photo ji adda ɓe gollata fos rien de concret sur le terrain ɓe ala nafde population fos ha nelan ko ONG hombo ma ɗum ko mouvement de soutien hombo apporte quelque chose de concret à la population guinéenne yehi tuti leggal ma yehi darni l'école ma darni laftani ma moƴƴini usine ma hoosi laawol hana nelan ko association hombo yehi waɗi ɗum ɗon harana association goto mo anduɗe mo ɓe jinude ɗo ɓe waɗa donji ɓe harana ɓen noon na ɓe wonɓe wadde donji ɗon hara ko yawgol golla ka yimɓe heɓata mbuɗi harana yawgol okka goɗɗo ñamete o ñama ɗon lanna ɗon fanka janggo kadi o jiiɓo on to itta ko ñama ko association hombo ni wallitade yawgol créegol emploi ka pays hoosoɓe laawi darnoɓe laptani darnoɓe l'école ji ko ɓe woni okkoɓe emploi par ce que laawi ni sino hoosede ko woɓɓe gollata ɓen ko yoɓeteɓe laptani si darnete darnoɓe yoɓete golloɓe nder mum yoɓete ñawdotoɓe kadi heɓoto l'école kadi la même chose haala nelan ko association hombo ma ko mouvement de soutien hombo ma ko ONG hombo hara wana moɓodirgol ɗo tuñinna ko donkil leppi yatiroyo photo ji adda hibba ka Facebook ɗo yewgol ɓorno leppi o yatiro photo on ça me sert à quoi leppi o gandama joni fo wande hihi ko enen jeeyi ko culture men ko ka coutume ji men ɗum ɗo woni alhamdoulillahi rabbil alamina mais ça apporte quoi concrètement à la jeunesse à la population ko tawata haɗa en yaagol exode rural haɗa en nanguegol soke haɗa en analphabétisme walla en fi instruction ou bien ka santé ma ka infrastructure ji ko hombo société hombo ma association hombo woni e waɗande ɗum yalten e o sama kala tiragol photo ji hande aduna woni fop wonti journaliste fop wonti reporter joni kala ko feƴƴimo kala no jogui téléphone mum haysi waɗi tawiɗa faɗɗa eɓe filmudema ɗo kadi ka Aliou Ba ɗo ni fendo yeteno ka siège makko waɗe assemblée ji ɗi ma fotte hoko ha kanneri foppo no wen guile hoore makko no tiro photo ji no profita en andi ko ɗaɓɓaynoɓe hinde joni ɓay sofi ɓay joni o nanggama ukkodire laamu ngu soobe naati par ce que ɗo gonga ko be yalta mo kala ñobba juuɗe mum ɗen jooɗo ka seraɗa enen ko honno wawɗe enen ko honno wawɗe est ce que ɗum ɗo encouragé goɗɗo darana golle hande kadi sa daranike bolonda jama musidɓe ma yeyi ha heɓoye probléme yeeso a feggike ma unike gayka foppo yiltitike jokki haaji mum accidima e probléme o est ce que mo yi ɗum ɗon janggo daranto on bolonda par ce que ɗa andi kanke no weeli kon fof payle wulayde wonde wawata welde tun awa mi torki o mi jeeji on janggo en foppo meɗen moɓodiren pour une première fois hollen ɓe hihiɗe wondi Aliou Ba yo foppu yahu daro wata goto yaadu e hayre ta goto yaadu e piro ta goto jeehe tranquille calmement yahon daro ɗum ha ɓe waɗa koɓe watta kon fop hetton Aliou Ba artidon e makko ka siége mi torki on mi jeeji on wata goto luttu ka suudu han janggo mi torki on mi jeeji on say woni ɗo yiɗi Guinée hiɗon yiɗi Guinée yemɓe ɓe mine tasuɗo yiɗi Aliou Ba hay so yiɗa Aliou Ba déjà c'est pas de lui on parle ici na kanko tum ɗum ɗo ka ɗo ko woni ko kanko nanga ɓay ko kanko woni hoore nde mais eɗen andi ko hakkille men ɗen e fof joga par ce que ɓe woni ɓe waɗa mo woni sawru ɓe utilisé mo ɓe hulɓina ene hedditiɓe yo foppo yahu janggo daro ha ɓe gayna ñawde ɓe jontamo gonga on ƴettonmo cortége on mo ha ka suudu makko o yidda e ɓeygu makko e ɓiɓɓe makko ɓe enene makko mi torki on mi jeeji on musidɓe an guinéenɓe par ce que ɗon andi enen guinéenɓe ɓen ko faalɗen kon e waɗay ko woni ko hakkille men ɗe yawata jaɓude kono sen décide mode ɗe annidiri hara ko ɗum mi tori jama o mi tori ke o yandi mi jeeji o wata en accido e hoore makko fewn ɗo ni